Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Neba nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Locos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Magkablawak iti nembag bigat, nembag nga oras, kada kayaming sa pada, and happy watching and happy listening. Kada kumusta kayaming sa pada, gahaman tayo ginabot Diyos, tadamanin si magbayang intid na ang aldaw, sa baliman ng aldaw iti biyag tayo. Ikada kararak tayo sabi ko tatrabahin na tayo tiyag na ngayon. Pag-share ti program tayo, kapsat. Share. At padahanan nyo. Di pagkasalitaan ni Maricel nga napakuluan. Bangka. Amo yun ti bangka. Bangka di motor. Bangka nga di kaod di taguan. Takuli, kung na duma. Balasyang, kung na duma. Daong, kung na doon nakal. Da dyan na ramin idininuwe kita daong. Ayan. Rakit met kung na doon kawayan. Naramid kawayan. So, mabangka ko na tayo. Eh, nasa wen takkel dito adot malaon na. Pagaanan nyo pagkayam na ito nga pakasalitan. Sa gudahing naroon ti surat, ni pagkayam tayo nga Maricel. Dear Manong Nemi, no manen reingan nak ti asawak Manong Nemi no kastang agtagtagainipak. Wain Manong Nemi, agtagtagainipak kat reingan nak ti asawak nga gusto ko na ti panangwagwag na kaniyak. Tapno makariingak laing Manong. Kat kasto ko na ito manen ti panagal-al-al kong ang kasapulan ak ididanong. Danom Johnny. Honey. Mabit lang tagawatek. Oh, datoy. Maricel, uminom ka. Pasensyahan, honey. Disiturbok man yung titurok mo. Okay lang. Siyempre, makariingat. Awawaga man yung anak ta. Pukpukaw man yung babaeng anak ta. Ni Leia. Sidsidirin ng konsensya. Agas man tiba ng sidsidirin mo kanya.
Ti ba nang sinsidiryo kanyak? Ti ba nang sinsidir ni mama kanyak? Ano saan nga gapo kanyak? Ano saan nga gapo ti kinatangak? Ano saan nga gapo ti... At ako Manilea nga inaudi nga anak ta dito sidong tayo. Ngayon ka po ta. Awan, ididamo ka talaga nga sikat ipabasulin mi, honey. Ngayon, kada gito nga panahon, naawat minti kinapod, nung awan basol mo. No, ididamo agad, siyempre, idi ka pong pungtot mi, kain ka agad talaga nga pawasulin ta ka. Ngayon, kada gito yun. Manon nga tawan? Inam kumaitan di tawan ni Leia. Kaya puta, sa nga pulo ka duwan ti tawan ni Ricky, ngayon nauna. Sa nga pulo, walo pa lang idi tawan ni Ricky. Idi sa upat ti tawan ni Leia. Idi mapasamak ti amin. Kaya duwan nga tawan nga gusto ti mas pasamak kanyak. Sa din no itanti ayan tinaudi nga anak ta, Johnny. Gananyat mabaspasamak ka ni Leia. No ididamo, kat saan ta mo pukawan tinamnama. Ngayon magtigas to yung kapaot na. Doon nga tawan tinapalabas. Ibilang tayon nga natayin ni Leia. Saan? Si bibiyag ta anak ta. Si bibiyag ni Leia. Si bibiyag. Nagsaya ng profesor si bibiyag. Ngayon sa dinutayan na. Sweetheart, no hindi ka talaga nga papapalawan ka, papapasulan ka, kagurgura ka hindi. Ngayon ka na kito'y saanin. Iso nga saan mo mata na papapasulan di bagim. Kahit mo ka di nga, di kasto'y mapaspasamak kang kang at madepress ka. Si kamit ti sumarunong mapukaw. Di mo ko matultulada ni mama. Madep-depres ni mama. Kaya di mo tuladan. Madep-depres ka nga dua. Gamata. Siya kang urta kim basol, awan ti basol mo. Sa mga pabasolin ti bagim. Bayam na ta ni mama. No itultuloy na panag-depres na. Panaka-depres na. Tapaborito na nga apo ko ni Leia. Maturutan. Lagi-lagi pa. Masapatan tuman ng kriing no. Bigat. Intagtuloy tag trabaho. Ituloy ta na sa pulit ni Leia. Maricel, inaramid tayon ti amin. Ngam kahit ko maitultuloy ti para kasapul na. Masapulan ta ti taong nga nangalag ang kuwana. Ti tao nga nangibagang isun ti makaamok ang kuwana. Ti tao nga nakaalaw kang kuwana kalpasan nga naibatak. Nakita ka mismo. Naibatak ni Leia. Kada nangalaw kang kuwana, may isang nga lalaki. Nakita ti rupa dito nga lalaki. No makita dito nga lalaki, mabigbig kong iso. Inalaw na. Imbas nga isubli na kanyak ni Leia. Di ba nangalaw ng imsahan? Kuna na nga iso ti makamo. Kalpasan nagat saan ko nga nakita ita. Sa pulenta na nga lalaki nga nakaalaw iti anak ta. Sa pulenta ti anak ta. Nadya langit di nga lalaki ti makaibagan sa dinuitan ti ayan ni Leia. Maturok tan. Susapo, alawan. Sapo, ituloy ta nga sa pulin. Maturok ka nga ro din, maturok ta na agad madisturbo ako. Susapo, Diyos ko. Pasensya kan dyan. Iso nga rod, no idida mo,
ket talagang basuro na kang kakagurbura ka. Ngam kadagitoy nga panahon na awat konti kinapudno ka na so ang talnakan, pagtalnakan mo ti manunot mo. Agmubaan kahan. Oh, please. Sige, sige. Matulog ka nga din. Isardin ko sa isardin ko sangit. Matulog ka matin. Wain manong nemi kayat ko lang agtalnan ti asawak. Pinsartin ko tinagsangit, nagulima ka akon manong nemi. Pinsartin ko tinagsangit, kan nagulima ka. Kahit siyempre, manong nemi, siyak, iti saan nga makaturog? Saan na ka makaturog? Agsibot nga ron, tikas to yung panakasidsidir, ti bukod ko, konsensya manong. Konsensya, nga magsidsidir kanya. Manong nemi, saan nakapagtalnain ti konsensya? Idi damo, idi nabit pa yung napasamak ti amin manong permi. Nagsaksakitak. Ngayon garigatak, tinag-recover, kat nakasubli ang iti trabaho. Makatawin manong nemi, kalbasan na. Dito yung tipitlo na panakatagtagainip ko. Diyak matagtagainip pa yung dinabit pa yung napasamak ti amin. Ngam kadagito kat matagtagainip ko. Ti anak ko manong nemi. Kasla malmalmes. Kasla karedi nga napasamak. Nga naibatak. Naibatak. Kalpasan na. Nayanod. Kat agtungtong lam. Kampay idi manong nemi kadagpatpatulong kanya. Ibagbaga na. Mami! Mami, aminin batanak! Mami, alawan nak! Mami! 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 Alawan nak, aping ini batanak. Dagita, manong nemi di balikas, di anak ko. Ititagtagahinip ko. 4 years old. Nakabibibo, nakapinpintas, nakasaysayad, nakalalaing nga po. Nga anak, nga deta gapo na no apay nga paborito ni Mama Sabel. Nga isot apo, nga paborito ng apo ko. Nga nabibibo isunangim ni Ricky. Uy manong, idikas dyan ti taeng muna kaubing ni Ricky, awan tikas dyan nga kinabibo na. Kaya tawon ito naglukluksawan kanyak manong nemi ti asawak no apay nga naibatak. Yan ako nga naudi. Kaya dito ti paglukluksawan no unay kanyak ti katugangak. Nga babae kaya ba't paborito na unay ni Leia. Babasulan da. No pa ibagbagan manong nemi ni Johnny nga asawak nga dinakon pabasulan nga kayat na lang kayat na lang saan nga matipres. Ngayon talaga nga siyak, di ba, pabasulan da. Ano nga mindedi nga pasamak, manong. Nagkakuyog kami, manong nemi. Wan, upat kami. Saan hindi nga kimuyog ni Mama. Siyak, ni Johnny, ni Ricky, ken kastamaten kini Leia. Wan manong nemi nagpaspasyar kami ket napang kami ti maysa nga lugar nga ayuyang ken magusguston unay nagitikas kada kaming turista, local ken foreign tourists. Wan manong nakaragraksak kami ini kada idi nga aldaw gabota anniversary mi ken ni Johnny. Ket kasjay nga selebrasyon tinapili mi. Nagtour kami. Napang kami manong nemi iti paisa nga private island nga daydaywin nga magustuhan nga papanang pagpaspasyaran ng turista. Naglogang kami iti bangka manong. Nga rayta bangka ket taking galaeng iti sangapulo ket inem. May kasangapulo ket pito manong nemi dayjay operator iti bangka.
Sa nga pulo ket pito kami manong nemi. Ada na taingan, ada ububing, ket nujak mariro, nilaing laya, iti kaubingan. Ada listaan manong nemi, digiti turista, digiti pasahero, iti day taga bangka. Sa nga pulo ket inem kami, may kasanga pulo ket pito manong nemi, diya operator. Ada nakalista nga nagan, ijay nagrubwatan mi. Da kami nga upat manong nemi iti adda iti udi nga listaan. Da kami nga gasawa ni Ricky kastabatan kini Leia. Ni Leia iti number 16 manong nemi. Inidandani kami makadanon iti isla manong nemi bigla. Nga nagkabalo ti panawen di mawel pimig sa ti angin. Kaskas dahaw nga rod manong nemi no apeng nakapimpinas ti tiyempo aggatapos na bilalatan nga ng langab, biglalatan nga agtudo, biglalatan nga agpig sa ti angin, dito ti kungkunada nga tribunada. Ti magadakas na idep manong nemi ti bangka di motor, ti motor ti bangka. Kalbasan na manong nemi ket inayayam ti daluyon wano kuryente. Ngagsabat ti angin ken kuryente wano agos manong nemi ti baybay ket pagpulis-puligusan na maten. Agpuligos maten ti bangka. Nakatawag mat ket di nga dagos manong nemi ti operator ti bangka iti mang-rescue kada kami. Nga madayo pa ti bangka mang-rescue kada kami manong nemi idi marba nga lumneden ti bangka. Manong nemi ti asawak ko na sa mong ibatan ni Leia. Sika di ba kamo kay ni Leia? Owen, manong nemi kalpasan nga nakasuot kam amin iti salbabida manong nemi. Owen, lifeguard. Manong nemi, nakasuot kami. Narba nga rod manong nemi ti bangka. Timpaw kami siyempre. Narono kaniyak. Arakupek ni Leia. Nayadayo kaniyak dagit agama manong nemi nga makit-kita dak. Di batan ni Leia. Uwan, di mo siya timakam mo. Wala kita sinagan ti mag-rescue ka na kadayo. Di makadakas manong nemi. Yada nakadungpar ka na kaniyak. Kat na batak ni Leia. Leia, anod? Leia! Mami! Leia! Mami! Ando nakitak manong nemi nga lalaki nga nangalaw kay Kuan. Siyak di ba ka mo kita itoy? Siyak di ba ka mo? Siyak di ba ka mo? Manong nemi. Ang bagisumit. Nga dimteng manong nemi. Tibang ka mang-rescue ka na kami. Adon siguro manong nemi adon digit ikis adon digit dalmas. Sada nga dagos manong nemi nga nakaala, nakausar ita salbabida. Diyak batin makita ti lalaki, diyak batin makita ti anak ko. Awalin. Leia! Naging gamanong nemi nga nakasagpat kami, nakasagpat ako ni ti bangka ng rescue ka na kami. Sinapol ko ti asawak. Sinapol na. Maricel, ni Leia, nadanangalaw kayong kuha na. Naibatak, nadanangalaw kayong kuha na. Diyan ka muna nakasakay dito nga bangka mo saan. Unang jabagan nga bangka. Sa pulang tanto tiyan, nagtanong ka sanglad tayo. Sinapol mi manong nemi. Awan katawan. Pati ti lalaki nga nangalaw kayong kuha na awan katawan. Manong nemi 5 ti saan mi nga nakita. 5 nga pasahero, 5 kada kami nga sangapulog at inem ti awan. Sinapul da manong nemi, nagsapul da. Naalad da manong nemi ti 3 nga bangkay, kadagit ti 5 nga mawan ti 2 nga pakairamanan ni Leia. Sa dinutayan ni Leia. Sa dinutayan ti anak ta. Basol mo. Johnny,
Si pagkakagasam mong ibatante na audio anak ta. Isang puzzle mo. No saan nga matsanta mapasubli di anak ta. No saan tang masada masapulan. Kinuuri no bangkay masapulan da. Saan ka mapakawan, Maricel? Jack nagay-ayatan di pa nakaibat ko yung anak ko. Jack nagay-ayatan nga naibatag ni Lea. Jack nagay-ayatan. Manong Nemi, awan tinasapulan da. Dua timising. Nga di may amuno na tayo da. Ano na saan pakinamanan ti anak ko. Kasta wala manong Nemi, edit ungungit kan pamabasol kanyak ti katugangak nga babae. Awan sa bali nga mangig ko katakwada no saan nga basol mo! Basol mo! Basol mo! Basol mo! Basol mo! Uray ni Ricky nga ana, inaunang anak ko, manon ni anak mi, basol mo mama, basol mo, awan natin ko mami, basol mo, basol mo, basol mo. Kas la makulkuli di ti panunod ko, manon ni mga kupit ti barukong ko. Inaramit mi ti amin, manon ni mi, kinindaw ko nga awan, pulust ko mati sarday, di kiti rescuer, ngamang sapul. Ngam talaga nga sanda nga nasapulan. No ore bang kahila kuma. Ken pati ti lalaki manon Nemi. Nga nangalaw ken ko na. Nairaman di nga lalaki. Iti ba sa kapulok at inem. Gabot padami nga pasahero na di lalaki nga nakaalaw ken ko na. Ken nang ibaga nga isun ti makaamo. Ngam saan ko masarakan di lalaki. Diyak amo no sino kadag ito'y nga nagdagan ti lalaking itilistahan. Manong Nemi, kinidaw mi pa yan, Manong Nemi, nga dagiti ko mapasahero, iti da itang bangka, kat maayaban da ko maamin tapno lasinek no sino da dyan nangalay ti anak ko. Ngam saanan nga naaramid, Manong. Tanagkapumit ka no ti adayo, dagiti dadto mga nga pasahero. Manong Nemi, damo sa nga pulo kat wanos inem nga bulan ko nakuma nga saan na kasi simbrek ti trabaho kabutikas diya pasama. Ngayon ikadak pa yan. Again ka saanin nga bagbagat ti asawak nga siyak takimbasol. Inayayon akon. Nagsublin, Manong Nemi, nagsubli akon nga napanagtrabaho at si mapulak ti sa bali nga trabaho. Awan ko man ti din ti problema, Manong Nemi. Tawa matin ti mangmangin ko panang pawasol kanyak. Ti asawak kastamatan ti katugangak. Ngayon amok kakagurguran naklata ti katugangak. Tadi nakpagpakunyan kan ori pagunyak saan nga gudon. Yung kalpasan din na surok ang makatawan sibod na pasamak daddy. Isumatan di ba nagtagtagay inap ko? Nagpapaarayat anak ko. Nagpapaarayat anak ko. Leia, awan di bagdanagam anak. Uri sana kung nagtrabaho. Aramidag timang sapul kang ka. Sapuling ka. Manong Nemi, ididamo kat nangatad kami pa yan iti reward no sa sinuman ti makaibaga kan makaisubli ti anak mi. 500,000 manong. Deda, kabailat ta asawak, kabailan mi ti asawak deta Manong Nemi ti napintas ti trabaho ti asawak sa dam pagingkaman mi Manong Nemi nga pamataudan mi iti kwarta. Manaksid, na empleyado kami Manong Nemi ada pa'y nakaisiran mi nga business may sakam ka naging stockholder Manong Nemi nga da percentage mi ti tunggal binulan nga
income deta nga negosyo. So nga malaksid, nga dasweldo mi nga gasawa, at dapat sumsumrek ka na kami nga sa bali nga income. Nga iso iti income ururnongan. So nga kabilan mi manong name iti mangted, ti $500,000 nga reward sa sinuman nga makaibaga, kad makaisubli ti anak ko. Nga mawan pulos, ti may idi nang isurrender. So nga naisarding data, aging ka, nga kastoy man ti pasama kanya. Nakaturo ka kata manong name iti nakurang nga 2 oras, kalpasan na, silaklamay ang angin iti kabigatan na. Kabaya na mamamigat kami nga talo, siya at asawa ka ni Ricky. Johnny, mabaling nga di nga, palubusan na kagpanawagan man iti radyo, TV, social media, iti newspaper. Para ti panakisublita naktan. Isublita man iti $500,000 nga reward sa sinuman. Please. Sige, bahala ka. Ano patsim ka rin pala nga si Bibiyag tanakta. Si Bibiyag tanakta. Si Bibiyag ni Leia. Ngayon siya, edadan na palabas ka makataon yung bilang ko nga natayin. So, yung sarden ko ba't nang pabasol ka? Kastamit ka niya. Yung ganito pa nakatagtaginip ko kayong kuha na. Nagparik na kanya kasi bibiyag ni Leia. So nga kahit ko dyan nga baliwan na tagpanawagan. Kahit nakasagana ko man $500,000 no in kaso. Yes, ore pagbalinak pa yung $1,000,000 kasi pagarikan. Sige, no iso kahit mo, panawagan ka ulit. Kan kasaritak tumanin, di kini panakapagkitilintek. Mangupak, iti private detective. Wala na kita taga-NBI. Atot amo mo kang taga-NBI. Atot amo mo kang posible nga. Baunek, wano bilinek, wano tandanak tapno. Isulat obra na mangsapul tanak ko. Mangsapul iti lalaki nga nangalaking ko na. Diba? Inladawak, kadagiti polis, NBI, tilangan ti lalaki nga nangala, nakaalaw keng ko na. Una mo ka. Adaladawan na. Kinakastamat ang anak ta. Ada talaga nga nadawan na. Kaya nga lang nga na itan. Danduan nga tawan nga napalabas. Awan pagbalbaliwan tilangan ti anak ta. O sige na, nipas nagtitimagan. Okay, pahala ka, ha? Di nagtulungan. No dumteng tun data nga adan isubli dati anak ta. Siyak tun di makamu ti kwarta. Dati lang di may tulong ko. Ngam ti panakisaritam kada kita taga NBI, kada pulis, kapapamot ti stasyon ti radyo, kada stasyon ti telebisyon, newspaper, kada social media, hanggang matulungan, bahala kan. O sige. Di daw dawat tayo. Nasabi ko ma, tagsublin tumadlahin ni Leia. Sabi ko ma, tano saan ngagsubli ni Leia? Saan magagtal na ti panunot ko? Nataon ng tulayan tirik na kin panunot ko. No, adan kada tayo ni Leia. Kasta nga rod tinaramid ko manunay balbalo ng lawlawag ko dagiti pagilasinan. Adakas lang, kukutubing tikadakkel na nasiding iti bukot na. Tibadda na iti kanawan, sir. Ken, di kwentas nga nakaukur kang kuana. Kwentas nga dalakit na. Nga nagan ming agasawa, Johnny ken Maricel tinikit-ikit. Dadya ti pagilasinan. Sige. Bali may panawagan, misis. Sa sinuman, tinakakit-kita, sa diuman ti ayan, Leia, nga pagilasinan, nga siding, ti kanawan nga paset ti bukot na, kasla kadakkel ti kuko ti ubing, ken kastamat ti kwentas nga dalakit na nga nakagitikita ti nagan nga
Johnny ken Maricel, pakamuna lang da ₱500,000 nga reward sa sinuman nga makaisubli kang kuha na. Wan sir, sige, basta nga rin masama. Ngam napalabas ti sabali pa nga tawen manunemi awang pulos tinauray mi. Sabali pa nga tawen manunemi. Agraduaren ni Ricky ti elementarya. 8,10 ti tawen manunemi ni Leia. Sabali pa nga tawen manunemi ti dimteng. Aging ka nga. Kaskas ding awan. Kaskas ding awan. Nga kaskas din no matagtagiinip ko manong naimi. Kaskas din nga makaring tuwanan ti asawa. Exit ka de. Lukag mo ti turog ko. Pasensya ka na. Apay manan. Di hanak kumalatan riniriing. Kasano ko mga di kariingan kat oras ang karingan na lukagan ti turog ko. Bayam ta. Umakarakon ti sa baling sila. Tapos no mga ringking ka. No mataya ko, hindi mataya ko. Manon nga tawen, nabayagan nga natay ti anak ta nga babae, Maricel. Apay aya. Sana ka mapukahon tinamnamak. Eman kita man tabagim. Kita man tabagim. Umun na kansapay nga matay ni mama. O, anti maramid ko. Sige, tuloy mong timaturog. Inaklangin agad dati sa baling silid. Naging manon na imi nga sa pulon nga tawen tinapalabas. Manon na imi. Nagsakit. Sa nga pulo nga tawen nga awanin ti anak ko. Yung kaskas di mo't manong naimi nga matagtagainip ko. Matmatayag pa kindarig na. Ngayon sa nga siya tinatay nga natay manong naimi. No di katugang nga kumabahay. Nag-ikis ni Ricky manunemi di mapan nakitain ni Lola na. Mami! Daddy! Saan nga maangis ni Lola? Nagdadaras kami nga napanitig silid nga ayan ti katugangag kat talaga ka saan nga mangangis na tayan piman. O, di marami lang tayo. Tawarin ni Mama. Sige. Tumawag ak ti Porneria. Tapos naman sa kaso ti bangkay na. Impat patay na, ti panagururay na, ti panagsublita po ko na. Ti paborito na na po ko. Nabayagan. Sa kapulong na tawan ti napalabas. Agpadpada kayo ti katugangam. Kini Mama. Kala sige. Sikamat dito sumaruno. Johnny, tagpadpada kayo nga tangkad ti ulo na. Amamang pa kuma, nga inawat yung nga talaga nga natayan. Tapos saan kayo madap-depress? Natay ni Mama kapot ti depression. Di na maawat. Nga awanin ti, paborito ng apo ko. Amok. Nganuan at mapaspasama kanya. Kat kastamat ka ni Mama. Matagtag-ginip ni Mama. Ti apo ko na. Ngagpat patulong. Ganyan ko makarot ti may tulong na. Ganyan ko ti may tulong mo? Dakaw lang tato nagtibalay. Pagtigtig dahil na kiti NBI. Kiti polis. Ngayon paggasgastuam. Tandan da nga agin susursur kung paide ngam di dapat agkutkote. Paggasgastuam nga ti panawagam ti radyo, ti telebisyon, iti pagiwarnak. Tiyak ka dimot ko na kang kaidi nga isarding mon. Pinalubusan na kidi. Wen, pinalubusan ka.
Sumagmanulay ng bulan. Ngayon sa nga tultuloy. Ngayon tultuloy mo. Supakit pa pa aming nga sweldo mo. Ngayon ta sa anak tong sumardeng. Ngayon kang jack mo pa sublitan ako. Ang minatayan ni Leia. Natayan ni Leia. Ita natay mo ni mama. Subulat ka di nga matay. Jesus. Bisa isa pakit din. Tapos sumardeng mo na problema. Alawain. Sumaruno ako nga matay. Imsakbay nga matay. Kahit ko mapasublitan ako. Si bibiyag ni Leia. Bahala ka! Nakamansayag nga rod manong Naimi. Tibang kahit ikatuganga. Siyempre, kabagyan na mother and father side. May din ang kinungaw. Ngawan ti sa bali manong Naimi nga topic no saan nga may panggap. Ti pa nakadepress na. Iti saan na nga naurayan nagsublipay ni Leia. Ti agtultuloy pamati na kas kanya kasi bibiyag. Sa dagat. Ibaga manong Naimi. Abasol ko kanumanin. Apote, intulog ko nga na ibatak. Rason ko manin, jasin no kumatiin na nga makayat nga mga bet ti anak na, itinay nga kinarisgo nga daday, tinakadaw-dawel nga tao. Nga madanang dungpar kanyak, ada nakadungpar kanyak, nga dahita tiga po na no api nga naibatak ti anak ko, nga madanang alaw kay Guana. Nga dahita nga nangalaw, sa dinutayan na, nangipanan na kanileya, umuno na tayo da. Ngayon dahil nga lalaki sa amot nga iso ti kadwa ni Leia nga awan ni tilistaan. Wait. No siyak matindi sumarno nga matay kalpasan kini mama. Kalpasan nga sa nga pulon nga taon tinapalabas sakit awan maramit ko. Adan ni Ricky iti college manong Naimi kat ada kumamaten ni Leia iti high school. Balasitang kuman ni Leia. Anang hata-ita tilangana. Naginggang iti may sa nga aldaw manong Naimi adag basbaser. Siyak tirimuar manong Naimi kat nakitak ti may sa nga lakay nga dakaduwa ng ni Leia? Ni Leia ka di dito babae nga napintas mo nga apay ka sa tilangana tata hindi masapul yun sapsapulig na ganiti Leia Salvador sir ay mama sapul ka agnan na reviews pa Leia Maricel, siya ti Maricel nga asawa ti Johnny Salvador. Owen. Johnny tinagan ti asawa. Siya man ti Maricel. Tapos Diyos ko, agnan biusak. Asito ti kadwayo. O dalang ibilin kanyak, ma'am, nga umay ko kuyugan dito yung balasitang ta isublik ka na kayo. Sapsapulin nyo ka, no? Maricel, Leia? Ngimsamot ng kismay ti matana. Nakangamit latang nakamulagat. Tata, iso ka din ito tanak ko? Sakbay nga masungbatan ti saludsudyo, ma'am. Awatin nyo ito nga surat. Ta iso ti mangsumbat ka na saludsudyo. Mabigla nga rin. Damit asawa ka. Johnny! Umaga dito! Johnny! Umaga to! Johnny! Nagdadaras mo't manong naming ni Johnny nga rin mo. Kat mas daw. Sino dito? Aglolo? Imbaga na ito nga lakay nga. Ada nang baon kang kuha ng tapno. Isubli na kadatada ito nga balasitang ta iso kano ti anak ta. Leia? Apos ka talangan na.
Leia? Basahin ka nun dito nga surat. Sige. Manong Nemi, aba mga surat. Mr. and Mrs. Johnny and Maricel Salvador. At na surat dito yung account number, bank account number, nga may nagan kaniya Angie de la Cruz. Nga dito iti pangideposituan nyo ti $500,000 nga reward, iti pa nakasublin ti anak yo. Deposito ko mga dagos ti $500,000 akas reward, iti pa nakaisublin ti anak yo. Johnny, sige, hindi, agtumpal ta, kaskarik. Mabit lang. Ay, inakon, sir, ma'am, mabit lang tatak. Oh, gungunam nga ng kuyok iti anak ko. Ay, gaman at isang ribo yung tedyo. Inakon. Agur ka, Johnny. Kasi nga, maparik na kanta kahurog nga nila ito eh. Ito kastat sa una saan nga kastat lang nga saan nga makabagsao. Sikanti baka mo. Kasak ba't inak mga alat ko. Inak i-deposito. Alat po tila account number. I-deposito ti $500,000. Manong Nemi at ngamin balaag. Iti surat. Ngano saan ka nung nga may deposito nga dagos ti $500,000 iti nasao nga account. Baka pasublianda ka nung alain ti anak ko. Ngaramidan na ti amin na pumuspusan. Manong Nemi, inasidgak, ti bagala ng anak ko. Leia, anak, di malagib ko ti kwentas. Manong Nemi, kumapkap ti kuhelyo ti bado na, t-shirt na, ti dangad na. Inuwaling ko, kinitak noon na nakakukroy kang kuha na kwentas. Nada, iso, ti kwentas nga nakakwentas ka ni Leia, idagtawan ti upat. Johnny! Ti siding hindi bukot na. Manong namin panatilikod ko to. Ti anak ko, ingatok ti t-shirt na. Iti babaen ti brana manong namin. Ada siding iti kanawan na. Iso dito ti anak ko. Johnny, ada ti kwentas, ada ti siding. Hindi makatanon ni Jenny ti angko. Ada, iso na eh. Sumre ka nga ro din. Tenak di bangko. Dari ka to na mga pasublinda nga agawan mo no kidnapan ti anak ta. Manong Nemi, ada nga nasuruken nga 2 oras nga adda ti anak ko iti uneg ti balay. Sinong katakpayen, dinigos ko pa yen, Manong Nemi. Sinong katakpayen, Manong? Nangalak ti mabalin ng isuot, tapno di kastakat. Paasikaso kitsunat. Kaskas di Manong Nemi nga jak makasarita. Leia, anak, kumita ka kanya. Anak, siyak ni Mami. Anak, nasurukan nga sa apulo nga tawin nga. Saan ka nagkita? Upat pala titawin mo, hindi. Narba, nalimnag tibang ka, naglukanan tayo. Ararakupin ka ating tinglen. Ngam na ibatang ka anak, edita. Ada na kandalapos kanyak. Ada na nga lauken ka. Ingka rin na nga, isundi makamo. Iso ka di? Itinagyan naman anak. Timak kilam. Kabayatan na surok sa kapulong at tawan. Leia? Leia?
Lea! 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 Si ka ni Lea, anak. Si ka ni Lea. Lea! 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 Diyos ko, napaspaspasa magdamag ko. Ito tumtingin manong name di asawak. Johnny, tsak mahawatan. Nakasalitab ka din. Agsangsangit. Ulit-ulit at tinagan nga Lea. Kuna na nga. Ulit-ulitan na. Baga, Lea! Lea! Kung kuna na. Lea, anak. Siyak ni Dadim. Iba't patigda ka, anak. Dahil na ni sumang balita ni Manong mo. At napanan na. Ni Manong mo nga, Ricky. 14 mon. Mano matitawan ni Manong mon. 18. Tapat tawan mo, hindi. 8 taon na. Tinapukaw ka. Basbasan ti college. Nakaw mamatitan ti high school. Mabagas ti lang nga. Nakutong ka. Kanagado ti. Ano na talimitan? Diyos ko. Nada nang parparigat ti anak ta. Iso ka na dahil lang sama ti simbeng ti panunot na. Nagsublit anak ta yung customer ti kasasad na. Inta pakita ni doktor. Ipakita tayo ni doktor. E di ang mamumi nga doktor manon nimi ita nga si kaso ken kuana. Dagiti pasay ti bagina. Johnny and Marisol kita. Pakakitaan iti. Panakamaltrato na. Diyos ko. Ngayon segundo examination. Nawamat ti pakakitaan nga namunis siya iso na. Diyos ko. Di may advice ko. Mapangkit sa bali nga doktor sa kanan iti panunot utek. Tapno mamuan no anat kasasad iti panunot na. No kasta doktor. Awa madla pakakitaan nga namulis siya ti anak mi. Awan. Ngem namaltrato. Sigun ka iti lama. Nagkapo na ngamin. Masapul nga balbaliw nga masarakan ta. Kan masarakak na di lakay nga nangi tulod kang kuana. Kinunahan ni Johnny manong nemi. Naalam ka dita kan di lakay? Saan? Kan mabali siguro nga binaon na lang suna. Baka na di lalaki nga nakaalaog iti anak ta iso ti nangibaon iti di nga lakay. Johnny, Maricel, ingkay pakita sa bali ka doktor. Pakita yu ti utak niya. Sige, doktor. Sige. Dito yung nga nadoktalan manong nemi nga napukaw ti simbeng ti panunot ti anak mi no isuman ti anak mi. Hoy manong nemi. Napukaw ti panunot na. Nagpagtit. Ngayon tultuloy naman ten manong nemi ti ba nagbagtit na kabayatan nga dakada kami. Uri ka sa no manong nemi ti panagsasalita ka na siya at kang kuha na no managkat makiapa. Ako na na. Lea! Ano nga Lea kung nga apay layat-layatan na. Ha? Siyak ni mami. Lea anak. Lea! Agdangran pa yun manong nemi. Data tiga po no aping ipupupuk bin manong nemi igalgalo ti suna. Isko. Niyamat din ti kasto yung paspasamak. Naggasto tayo pa ni $500 million. Nagsubling nagpeso ti anak tangim. Baka nasa nga rito ti anak ta. Wala nga, atakin ko na ti kwentas. Kanti siting di bukot na. Padian na itesta. Ano ya?
Pa-DNA testa. Walang, kasano ko mga daking quantity kontas ka na kasano nga dasiding na itibukot na at kanawan. Basta pa-DNA testa. Sige, nisog ko na. Pero dumteng ti resulta manong nemi negative. Awan ti panagpakimatsan na kada kami. Santang anak. Yung kasano nga kang kuwana ti kontas kanti. Dinubli ka kinita manong nemi ti siding iti bukot na. Saan nga napurma? Mag-ikatan. Naalilaw ta, Johnny. Kaya da nga inala ti $500,000. Nanging papuspusan dan, ti kataktakder. Yung pamuspusan dan ti amin tapno da. May surrender da, nga kaslaleya. Apay gamin nga dagos mong inawat. Sakmanin ta kimbasol. Saka di man yung taking basol. Saka di man yung taking basol. Manong naimi ka po tagbagtit. Ti impostor nga leya. Kabilitan manong naiming impan misunay ti mental hospital. Tapos sadyay agtalinaed sadya nga maagasan. Kadintultuloy ko manong naimi ti nagpanawagan. Kinasaritak man manong name iti amamuk nga NBI agent. Pinstoryak kang kuha na tinapasama. Malasim mo kari, tilakay nga nag-deliver iti fake nga anak yo, Mrs. Malasin ko, sir. May rupak na makita. May ladawang kadi, taga iladawon mi. I-explain mo lang, ilawlawag mo lang, no, anya ti purma, ti rupa na, ti agong na, ti mata na, ti bibig na, ti pook na, ti rupa na. Manong nemi, nabaybayak man ti trabaho. Ba nagkapag-apaan may manin ti asawa. Makaramid kan tumanin ti fake karamid. Adon sayang mo nga tal daw. Ikba nagkakikisarding mo ti amin. Saan kong isarding? Bahala, no kagora na. Awan ti pagdanagan, tasok takto, tinanggastos mong $500,000. Pangalam nga rod, pamuspusak ti amin dyan. Ano man ang ti araramid? Sapsapulik ti pudpud no anak ta. Agkod ko din, agtigdignayan di kiti taga-NBI. NBI ka man pulis man oh. Bakit bagada lang nga, sapsapulin na, tigtignay do, or sambayt, nga nakatugo dalong tibisina da. Mamati ka na kwa da. Admok, nga si bibiyag tanak ta. Kasano nga naala da, at dakadakwada nga insublida, ti kwentas, alaman. Fake man, ti siding, ngem saan nga fake ti kwentas. No by fake, ti bab. Ti balasitang insublida. Dumteng tumidlad ti kundaway. Amom, Johnny, sumardayak tulaing inton mapasublik ti anak ko. Kasano na sa mo mapasubli? Di saan na ka sumarteng? No ore matep-depres ka kat matay ka matena sumublat ka ni mama. No yung sumanday na tigasat ko. Bahala ka. Kaputarot talnan tulaing ti panunot kenrik nak. No adan ti anak ta. Kaya kasano no natayan? Si Bibiyag. Si Bibiyag ni Leia. Nga aday ti saan nga na siya ta kasasaan. Gusto nga naskan nga isalakan ko ti anak ko. Isalakan ko ni Leia. Haging ka nag-ring di cellphone ko manong name.
Hello, Mrs. George Sedoy, the NBI agent. Ay, George, sir. Good news. Abe, sir. Natiliw mo yung tilakay. Mabaling ka din ang report ka dito opisina. Tapno, big-big ang mga mismo. Itamit lang, sir. Umayag dita. Kat iso nga talaga, manong. Sir, iso ka di. Iso, sir. Iso. Ngayon paglibakan na. Saan nga siyak? Saan nga siyak? Saan nga siyak? Awan mo kita magbagayo, awan. Awan mo. Tata, nasiset lang yan yung bagam. Nga sika talaga. Sika, iti nang itulod. Iti anak ko. Nga nakakwentas. Kanawityo. Iti surat. Nga tinaglaon dito nga surat. Kat na ibaga sadyay, itinagan dito account name, kan account number. Di ba isang agnagan iti Angie. Di ba? Nga paka-deposituan iti 500,000 pesos nga reward. Siyempre, natandaan ka nga tamat. Inikan nakapanilakay ko ti 1,000. Idi dya, idin to tadabalag sa dya, ano saan may deposito nga dagos, ti 500,000, bawin daw, no, ibabawid na nga, agawan na mismo lang ti anak mi. Isugin na namin amin. Tata, magunggunaan ka. No agpudno ka. Ngam saan ka magunggunaan, no dikat mabalod ka, no saan ka agpudno. So nga bagam laing, andiyan ko matibagak. Sa sinutin, nang ibaon ka na kayo, ngay tulod yo, ti anak ko, iti balay mi. Siya sino? Kensa din no, iti pa kasarakan mi, kang kuana. Awan mo kaya ita, awan. Tata, tandanan da ka. Sir, iba kita kang kuana na ito nga ladawan. Dito tim ladawan mi di nga lang nga, tinangalaw ito anak mo sa gani. One sir. Tata, sir, amo mo yun ito yala. Ito yun. Kasi lang na. Sir, nagpudno nga kami kat papatayin na tao. Handa kayo papatayin, tata. Salak ni banda ka. Ada kami ng NBI, dapat digiti polis. Hanggang man ano to eh. Sa dakay la palubusan, nga awanton limang gwardya ka, ito no matilumin dito nga tao. Ngayon no, sa among ibaga, no sa tinutayan dito nga tao, agtuloy-tuloy ti panagpeggad mo. Ngayon no, matilito dito nga tao kat may balod. Awanton ti problema. Iso nga ibagam langit. Sa din no, ti pakasara kami ito dito nga tao. Sir, nagpeso ka rin nga, gwardyaan dat, agtaling na idak dito, sa anak nga rumrumuan. Kung naging ka, di matilo ito nga tao. Sige, sir, ibag ka na kayo. Yung pangaisira, sa lagliban dakdak pa kahit di matay. Manong nemi na ikanak itinamnama. Hindi nagkinita kami kini George, sa FBI agent. Nagtunged akman. Kadidi manong nemi timbagan nga dagos tila kay ti amin. Pinagtignahin ni George di kinakadwa na. Sir, sumurtak. Sige. Nakas pagarigan ta mapasamak ti putok. Misis, ang kabasit nga mananawa. Tama nga no da enkwentro mapasamak. Sino nga tangamin da nga tao? Mabaling nga siguro at napasamak iti dikodan ti kinatao na. Makunaman bigbig siguro da nga tao. Sige, sir. Sumurta ka na kayo. Napasamak manong nemi ti raid. Iti may isang panakilin nga balay na nga to ti alad
nga edi manong nemi ta makastrik kami ti uneg iti likodan tinakkel nga balay nakalawlaw nga taltalon pangkag pagtarak na nanti manok baboy ken haging ka manong nemi nga nakamagdan ti lalaki nga isu idi manong nemi tinangala ti anak ko. Edi masidgak manong nemi. Naggalabat itong Petro pa na. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Nayon ak kumapay manong nemi ng tinangel ni George dagiti imat. Mrs. Nakaminti makamo. Sa tinutayan ti anak ko. Lingpan namin ti anak ko. Lingpan namin kinilay ay bagam. Edento taado manong nemi di kitiya. Abukin no paspasturen di kiti NBI nga duma nga gapo manong nemi. Kana kiti pagtaraknan kanda duma payapasit data nga nalimad nga negosyo. Maintar manong nemi. Asin ito kiti sir. Kaya empleyado na. Yung sigon ti report. Kata saan da nga makarwar na kita. Naalila da, awan sweldo da. Makanda lang, maturog da. Manong nemi, idagla laslasinik na sino, at may sa kalagitay, nag-agbagmag na, umas asadeg, manong nemi. Pinukawak yung pukaw ko, tinagang nga Leia. Leia! Leia, anak, may sa kakarika na kuha da? Leia? May sa kadakwada manong nemi di si Mina babae. Narapis. Kas karapis manong nemi ti fake nga Leia. Nagkatayag da. Dahito yung tiputpud nga Leia. Sinabat ko, Leia anak. Leia. Narakop kami. Mami. Sika nga rin ni mami ko, mami. Siya ka na. Manong na imajak sinulit akinita ti siding iti bukot na si bibiyag na siding iti maknakil pa din. Leia anak. Leia. Sika ka rin talaga ni Leia. Pingantalot sa lutsod ninyo pailang no siyak ni Leia. Upat ti taon mo idi anak. Uwen, malagip ko. Narban din nagluganan tayo bangka. Naimbatan nak, mami. Nagpaparaya ta kay nga. Sanak nga, kinamaka, magiganda nakaalaw kanya. Isubli nak ni mami ko nak, hindi na kinayan. Siguro hindi na kakampalan tipig sa di ayos tapno mas dekin ka. Mami, mami ko, mami. Nakaadado manong nemi di kitikas kay ni Leia nga nagbalin nga alila nga pinagtrabaho ti agnagan iti emerito demonyo pa nga talaga manong nemi ti apelyedo na may bagay laon iti kinataon manong nemi kaduami iti pasahero isuna manong nemi. Iti pa nakarbareta nga nagluganan mi abang ka nagturong iti may isla nga isla. Nagaya manong nemi, iti dayta nga isla kin adu dagiti katutubo. Kasi gon manong nemi timbis di kasyon da ken kuana. Mapandagaya magala kadayta nga isla kadagiti nga katutubo. Ti makadakas manong nemi na alaw na ti anak ko ngimbas ko mga isubli na. Ngayon naramraman na matin ngayon bilang kadagiti katutubo manong nemi nga pinagbalinda nga dipen. Kasla sa anak nga mamati manong nemi nga dakasto ti klase ng sindikato. Ngayon nairamraman ti anak ko. Ngayon sa nga bali ko nak adan ti putpudno manong nemi nga Leia. Kat kastoon iti panagyaman ko manong nemi kadagiti NBI. Nagsubli kam to mga tid kada kayo ti kong na George. No problem ma'am.
Naramid mi lang ti obligasyon mi. Kanda kang pakidi ti mangtad ti reward kada kayo. Apay. Nabayag min nga manmanin nabayag min nga sapsapulen dito nga tao. Naduktalan sa balin ti rupa na. Kahit mo sawan, binalbaliwan na ti rupa na. Nakarasang hindi ato da ito eh. Wan. Kat agamang kami misis. Kanagamang kami kini Leia. Ni Leia, titulbak. Iti panakarpuog, panakarabag dati ng sindikato. So nalagta ni sakripisyo tanak ko. Wan. Kamusta talaga misis, kas talaga di biyag. Tinasken kat nagsublin ti anak yo. Tinasken kat adan. Pinadgana na apo Diyos tigid daw yo. Manong nemi, hindi makausubli ni Leia dito'y balay. Kalpasan nga naging inarakop da nga gama, naging inarakop da nga kabsat. Nadungakit adungan nung nemi naging istorya ti anak ko. Naging kako na na. Mami, anak, ag-recover ka ha? Kadum ti mangan. Pag-aasan na doon kita. 5 lamang ti bagim. Api nga, di yung karigatan ti naglibas. Ang kami nga makalibas. Napanggap mi ti aglibas. Siguro nakakaasi kami. Kasi ti gayem ko, ti best friend ko, no saan nga gapo kayong kuha na, adado ko mapit sugot ko Isot adada nga, mangsarapan ako no, dusain na, dadamang duso kanya, isot pa idusa. Maumit isunan. Sinot na kaya mo? Ni Lolit. Lolit? Sino nga Lolit? Basta ni Lolit. Jakpat yung nga nakalibas isuna. Takasan nga aglibas kita. Agbagtit. Agbagtit? Ang malmaleng-leng. Pagkamanta. Umay kanak. Ngayon itong bigatin. Sa din mama. Mami. Iti mental hospital. Baka na dyan ibagbaga mo, Lolit. Nabang kami iti mental hospital manunemi na ipanami iti fake nga Leia. Kaya hindi makita ni Leia manunemi iti fake nga Leia. Kasto ang tiragsak na nga nararakop kayong kuhana. Lolit, friend. Lolit. Leia. Leia. Oh, siyak ni Leia. Siyak ni Leia. Leia? Ay, saan yung dagran ni Leia? Siya na dagran niyo. Saan yung dagran ni Leia? Awanin ito mang dagran kanyak, Lolit. Awanin. Nakarawara ko sa jay. Naisalakan dan nga doa. Nagpaimbag ka, ha? Leia? Siyak ni Leia. Leia. Lolit. Leia. Orek lang maibuyog manong nimi. Nga nakasaksi ti kasta nga panagin inarakop. Nga panagsangsangit dahil dito. Nga sigon manong nimi kini Leia. Kat talaga nga ni kanululit adad nga mga saksakit kang kuwana. No kasta nga adabasol na katusain da. Nga kayat dilulit. Manong nemi kano nga isot madusa imbes nga ni Leia. Nga kapo iti pa nakamalmaltrato na isot nakadadalan ti panunot na. Mamalin siguro manong nemi kayat na nga maala ti 500,000 pesos. Iso inaramid dan ti amin na pamuspusan. Nga nagpatinggan manong nemi ti kanaluko dahi dyan nga tiyo. Nagpatinggan. Manong nemi, gapo siguro taadan ni Leia.
Ito yung itlo parang sarong karmin kanina lulit manon na mi pinalubusan dan gabuta nagsubli ka nun ti simpeng ti panunot ti best friend ti kayem ti best friend ti anak mi. Kat gabuta awan ti may baga ni lulit manon na mi nga nagkapuan na wen inadap mi ni Suna manong kat pinagbasa mi nga dua dagiti agayem manong. Wen manong nemi, orin na kaskasado lang tibayag na tapno makapaggraduar da ngagpadpada at least maedukasyonan da, kaya naragsak da, agsipod ta, sandan ka makabagsina, naragsak da manong nemi, kasla, anda kasingin ni Leia. Tatila nga, tigtignay, manong nemi, ka nagsasao, ken kinasinged da kiti dua, kas dala kambal nga Leia, ken nilulit manong. Awanen manong nemi iti problema mi gabuta nakakapag-recover akon kalbasan nga napasublik ti anak ko manong nemi. Napasublik ti dati galangak sa lunat ko ni Ricky manong nemi ket nakapagturpus nagtrabaho ken adan asawa na ken dua nga puko mi ken kuano. Irinto tadagiti aggayem manong nemi dadan agpasbasa manong nemi iti college naman pa medyo napakatandan ngam at least makapagturpus tumid lang digitoy natainganda ko nakahang nga napakatan agturpus tumid lang digitoy ket dumteng siguro iti panangsangal wano panakabangon bangunan ta nga pamilya naman pa nga padpada ti boyfriend na. Manong nemi adalat tamat di gondaway kasla malukaga. Tamalagip ko anong nemi dahil nga pagteng. Dagiti pasamak. Nga panagtagtagainip ko, nga panagikis, gapo. Iti kasdi ka na pasamak iti anak ko. Ngayon iti tagtagainip ko, no makariinyak, sana kung ngagsangit, no di ka tumis-isaman. Siguro, sumardang tumadlang na ito'y tapos ni kasta, kanan na ito natal na ti panunod ko. Nakaroon na lang aro din, into now, talagang makita kong tiragsakin ornos, ti bangunan nga pamilya, di kiti halos imbilang mi, akambal, nga anak mi, kinitsyani. Dito nga ro, ti pagkastalitak, manong nemi, agaman naklaunay, ti anos mo, nga nangibasa, kahit sabi ko matad na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kinipadak nga dungeg, pakasalitaan ti kas kanyak nga inaman ng nemi, nga nagtuugak, nga nangururay ka ng namnamang anang ikarkararag, nga tinapukaw kong anak, kanagsublinto ko ba. Sala nga may mesan, no di ka nagbalin nga duwa, tinagsublikan niya. Toy nga dagyaman nga pagkaya mo, Maricel. Maricel, thank you kang kating nga panangipuray, ti pakasalitaan niyo. Seknanti ko ng mga maysa nga ina, nga nagguruuray, nagsakripisyo, nagrigat, mapasubli na lang ti anak na, kat ako nakas na kunam, nasala nga may maysa, no di kat nagbalindang nga dua. So papagdeta, iti panagananos mo. The more, nga nabiyayaan ka, kapot may maysa lang, sapsapulam ng urayam, nagbalinan nga dua. Thank you man kadagiti nagbuya, kan nag-comment. Salamat po kada kayo. Kat siyempre, di kita nagbubuya, mostly bagada. Last story, happy ending. At salamat po kada kayo. Salamat.